I guess welcome to my vlog. Ahanba to vlog si Gimbal. Maya mata am log chari ama sui tai ku jari. Matam kui na video thagat pa nepse ro ni matunda nasi mo video mo kulo na maya am mufam da maya am mo pun na bagi tanja lo jara nasi su alo video mo e photo da la sari video si kani karma video no ha ba do maya am na yang biraga so da ma pi khang biraga ni adu di video si hojin jara ga am nasi di aina sida pohon jari ba smartphone gi gimbal Digitech company की हाइबा गिम्बल से अनबॉक्सिंग तौबगी वीडियो मैं मैम दो हमजरके तौगुमसुंग वीडियो सिदा हाइबा Digitech company की को इसकी Digitech company की स्मार्टफोन की गिम्बल से की रिव्यू दी बिजर रोगे मरम दी कई की हर मतमदा हाइबा गिम्बल स्मार्टफोन की गिम्बल से आइना हमजिक फाव हाइदारे को सिनद्रिबनी नंबर मोरगा हाइबा पोसी कयामुग यामना फबनो अदगी फद्दबनो हाइबदो आई सब चाना खंग ngamdri masi aina unboxing tawjagdori basigi gimbal asina aigi punsigi ahanba gimbal soidune aduna gimbal gi maramda ai thudona ta hena knowledge leite aduna hariba gimbal asigi review da aina hariba gimbal asi fai natraga phatte haibagi review di ai tijaba ngamkiroi maramdi hariba gimbal asi aina hana mamanga sinarakpa natraga aina hana sigi maramda khangba thudopa knowledge leitebani maram oraga sigi maramda aina fai natraga phatte haidana aina comment tawbudu ai pamjade maram aduna sumna khaktangi unboxing tawbugi video do ai ngasigi video sida mayam do khamjarake video tamnase yam sida lejare Digitech company gi gimbal hariba gimbal se aina online dagi lejaba nachade direct dukan dagi chalaga lejarakpane to matang sida aina hygienic bo wafam amana pot se koina leiba matamda online da khaktang chalaga koina thajaba nataba haitare ko authorized dealer amagi manak da chalaga magi leiriba price online da leiriba price ga adagi offline da leiriba price haitare ko ani se haipetang khandok piraga haiba पोची लेबना हेना फगद्राइना खंजै आइना लेरेबसे डायरेक्ट दुकान दगी लेरकपने को से बिजी चिमाल गी हाइबसे ओइ दुकान से यामना सु लिरे को पोग्लिसिम जमापन कुनमरी दगी अदम लेरब दुकान ने सिगी बॉक्स सी हजिक अनबॉक्सिंग तौजरागे को अहान बदा लेरिबा मागी व्यू से डायरेक्ट पूरा फुल सिल पैक ने को से लेजा इन दुकान दगी लेजरुबा मतमदा मोइगे दुकान मपुदना चेक तौबिगे याब्रा यादब्रा दु यंबिगे हाइबा मतम लेना यारनी कैसु तौरोय आई थोपदो यंजरुगे दना दुकान दगी आइना हाइरिबा सिल सि पैक कहिंदबि द युमदा अदम पुजरकने को यंगसे ओपन तौरसे को सिगी मनुंग सिदा करि करि यावरिबगे हाइबा चिरंग सि हाइरिबा प्लास्टिक सि को हानमुदा सेगायरगे को लेरे Digitech की 3-axis foldable smartphone gimbal model number C मागी DSC 009F निको यंगसे सिगी मनुंग सिदा करी करी यावबगे हाइबको हानबदा सिगी बुकलेट मचा म सिगी मनुंग सिदा यावमेको यूजर मैनुअल अमा यावमे दुगा यामना फजरबा पोस्ट Digitech कंपनी की मागी लोगो हापबा सिगी पोस्ट में सुसिदा यावे दुसिदना एडाप्टर केबल को दुगसिना मागी कोगी स्ट्रिप हाइदारे को सिदा ट्राइपॉड यावे को ट्राइपॉड सिदा लेरे दुगा सिगी मनुंग सिदा delay views ne ko final views sida magi function me am yauri ko magi sida kai function no di khangdre adu magi sigi kamaina connection tauba adagi connection taubono haibdu magi user manual sida magi sida yauriba user manual se sigi manung sida kamaina taraga connection taugadage haibdu sida loina piramani ko si paraga
sida makada yauriba sigi QR code se sigi sidagi scan tawraga haidare magi application se koina download tawraga koina mobile da connection tawduine ado hojiki oina di sida leiriba views ne ko magi gimbal sigi yam fajagre aduga sigi sida ikoina magi piriba tripod se sise ikoina sumaina adjust tawraga haidare ko extension oina ikoina sinabe yare ko sumaina tawraga do mobile lama ikoina sida magi sida piriba sida mobile lama install tawraga ko haifet yenga sida smartphone nama sida adjust tawraga ko yenga se mayam sida unboxing tawba lojare ko sida leiriba sumai tawraga ikoina smartphone se sida install tawsilaga yengba id sinaba yarni aduga magi akuppa in details oiba keno diko kamai tawraga install tawgadage haibadi sigi magi user manual sida piriba QR code se koina scan tawraga haidare ko application se download tawraba matungda yengase magi sinabagi ngasai gi function singse sida loini yengase hojikidi sigi hairiba pochai singsine ko magi ngasai gi Digitech company gi sigi Digitech company gi 3-axis foldable smartphone gimbal hariba magi model number DSG009F sida di yauriba singse hariba sigi ama leiriba sigi gimbal sima leire aduga sida ngasai yaukiba adapter aduga tripod leire aduga koi strip koi khudang da yajinaba haidare ko adugumba mari yamaga magi sigi keno se Digitech ki magi boss macha amaga haidare ko sima loina sigi manungda yauramba pochai singsini ko ado hojik makhata ba video haidare ado makhata ba video di hariba user manual sidagi magi application si download tawraga makhata na yeminarse ado ngasigi onadi hariba video si unboxing tawbugi video se matang aswai dalo sinjarage injek da video primo ko magana thagachari